Maikanem Abilin. Tinapalapats atapan ni Doña Anita ani ansong ti akin gapwanan iti pannakagranada ti munisipyo. Nagpungtod da ito'y gaputasan dalata masarakan ni ansong. Kabayatan na napanmot ni Rina iti munisipyo tapnopan ken no anya talaga tinapasamak. Nadanon na dagiti empleyado ti munisipyo adidan kaya ti sumrek iti pasdek. Tama nga no adda bomba iti uneg. Iti pan nagnana tapno mapanaggatang iti kasapulan da kininana marsing iti asyenda. Adday masidag alalaki. Tinikkan na iti kwarta tapno igatang na iti kanan na. Insinyas ti lalaki asumurot kan kuana. Simurot met ni Rina. Tay pagarup na nga adday ipakita to'y lalaki kan kuana. Masyan bay ni Rina kan kuana. Kat kunana adag iti kas kadakwada ti rumbeng nga may kan iti atensyon. Iti susurot na. Kalat nga adda nangabay kan kuana. Kat binalaagan na daytoy asan nga agikis no di na kayat ti madaksan. Itagagayem at doin tituloy ti nobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Anya ti masapul yung apay adi bagatap mo. Itad ko ti kayat yung basta palubusan da kon dito eh. Di kagdanag! Palubusan na kami tayo! Ngayon magkibalta! Matay ka! Anya ti kayat mo asawan. Pasakada kayo tidak kalagatan! Anya. Hala! Maturukan! Rabiin! Kasano ang makaturog ak ditoy? Kat nakarakad akmat. Rakatan dak ditoy. Apok, umay kait kan iti inumam a Diyos. Agbasbasa ka manan dito'y sirok ti dakkel akayaw. Dito'y paraangan ti kalapaw ta. Ay naapong, nagtaktak kayo pa nang yugit inumag a Diyos. Alakit din apok, inumam da ita. Tay mulak adakkel akalaman say ti pinuspus ko. Kat iso da ito'y. Mala apok, inumamon. Agyaman nak apong. Apong, no kumakayat yung, umalis tayon. Panawan tayon daytoy kalapaw tayo. Saanan apok? Dito'y tan. Dito'y kadimbakal. Iso asaan ta panawan to'y kalapaw ta. Sige nga rod apong. Ikarigatak lang na palagdaan. Wano, sukatak dagiti panaw abubong na itisim. Ha? Wan apong. Agurno ngak pari ti dayta. Ala, adakan ka apok. Ay gayam. Kumusta mo't ti trabahom? Nasayat mo't apong. Magusto ak launay ti trabaho. Say-saya atem ti trabahom apok. Kat maragsakan ak unay para ken ka. Tanadaan kan iti panggadan. Mangan kan! Anya day tayo pakan mo kanya. Tinuno ato matayab day ta. Kan inapoy. Ala, mangan kan! Rukatan na, tapno makapanganak. Wag! Ngam day talang may isang imam tirukadak. Nakarakadlat pa day da may isang imam. Anya. Tirupa na. Kasla may irupaak. Oh! Apalagit kita anak. Mabit lang ah. Tawkar-karak ti may isang imam. Nasa anak nagbigtot. Sikat ay lalaki iti abal na iti asidag ti mansyon me. Nakita ka pa'y iti asyan dami. Kaya't asawan day ta. Sinursurot dak iti. Maawatak itan.
Maawatak itan. Mapagsisilpukon ti amin. Talaga aplin ano yu daytoy apan ang dukot yu kanyak. Pinalpani iudak itinal daw. Kat nagbaligi kayo. Ha? Dakas gayam ti plano yu. Asino ti kakaduam. Kananya tinagan mo. O karkara kung tamay sa nga imam, tapno makapangan ka. Anay ko. Naktanganak ko na yan. Pangasim, rukatang pa'y tisatak. Naktanganak ko na yan. Antay pa, mangan ka. Ha? Pangasim, rukatan nak. Di na ko nintal talaga. Anya da ito'y lugar. Kasla awan matatao dito eh. Awan pa'y mga kuwati magtitao dito eh. Anya da ito'y lugar. Diyak kaya tinasumbatan day ta telepono. Ang mga nutay caller manin day ta. Madam, telepono. Apa yang di sumbatan? Si Kan timang sungbat. Sige, madam. Alvans Residence. Hello. Anya. Ulitin man timbagam. Anya. Mano te kasapulan nyo? Hello. Hello. Sino ti kinasarita may ti telepono, Bart? Madam, ni Ma'am Rina, kinidnap na. Anya? Isagana tayo kano tigatad akid-kid damon da. Gaputa umawag dan tumanan. Anya? Ni Rina? Nangipananda ka nukan ko, ana? Saan nang ngayon baga, madam? Itamat lang, mapanak di asyenda. Amangan no adalay jay ni Ma'am Rina. Amangan numang loko-loko la jay mawag. Anya, kinidnap na ni Rina. Juan, Simon, madandanagan ako na yun. Ang mga noan niya ti aramidan dagan ko na. Anya, Simon, aggunay kan. Tiliwam dagiti kidnapper. Ibagam ka na hepe na ito'y nakasamak. Aggunay kan, Simon. Bye! kinidnap na ni Rina. Sino tinang kidnap? Rumwara kiti opisina. Mapanak iti headquarters. Masapol ngay bagak na ito'y kinihepe. Umasidag ka dito eh. Okay, boss. Awan ni Ma'am Rina iti pagnanadan na. Imay ka dito eh. Saan, boss? Saan nga imay dito ni ma'am? Anya? Ayan na nga handa. Kunamot ni na namarsing hindi kalman na napanay mansyon da. Wine, napanijay. Ngam saan ka din na nagsubli dito eh. No, dito kataltalunan, boss. Saan nga imay dito eh? Amangan no nakaturog lang hindi pag nanaedanda dito asyenda. Salwag. Sige, inakon. Hey! Ha! 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 Kaya't masawan. Pudno ang nakidnap ni Rina. Kasano itanday ta, Simon? Saan ta kanong ipakaam mo karagiti pan nakabagiti lintag? Tayo ti ka nito nga ramidon ta day ta. Didag pangadwa amang patay kan ni Rina. Masaya nga naklaw na itidak kalagatad. Akit-kid daon da. Ngam pampanunutak ni Rina. Ti anak ta, Simon. Amang ano patayin da no ditag tong palitikayat da.
Sumardang ka na nita. Agpampanunot ang itirong pangaramidak. Panunutan pa'y laang. Anak ta daytan, Simon. Iso adi ka nagpanunot pa'y. Itad mon tikid-kid dawon da kwarta. Kat isublida mo tanti anak ta. Hello? Hello. Ulitak manin tinibagak. Saan kayo nga gipulong iti polis? Dahil di kanito ngay narami dyan ita. Matay ti anak yo. Ayan ti anak ko. Tumagag ka na impag iti bagak Mrs. Alban. Urayan mi ti kwarta iti simenteryo. Ichay, ti pangibatan nyo iti kwarta. Kat kayat kwa si ka mismo ti mangipan. Si ka mismo ti mangipan. Nalawag ka di. Anya. Iti tangat simenteryo. At dadagkal ako si Ichay. Ichay ti pangiti swami ti kwarta. Intun tigat, iti oras ti alas 4 iti malam. Nalawag. Dakkel unay tikid-kid dawon nyo ak kwarta. Basta agtungpal kayo ti amin nga ibagak. Tatasan, matay ti anak yo. Lagi-lagi pa nyo. Igami ti anak yo. Bye. Hello? Pa'y kadikit na por tinakasaritam iti telepono. Wan Simon, Oh, kuna na asyak kanulaang ti mangipan iti kwarta. Kat ijay pa'y sementeryo. niya. Masapol ka nung agtong palta iti amin nga imbagana. Tano saan? Patayon da ti anak ta. Sana mabali na basta itad kulatan ti kayat na. Simon, itad talatan. Tinaskan saan da patayon ni Rina. No ita, napatpatagpay laang ni Rina. Maglalay nga dagita na tao. Sana mabalin nga isod na tinalalayng. Agpatulong ang itipan na kabagitilintag. Saanon, Simon? Laglagi pom kuma. Igamda ni Rina. Ang mga nudang randa, no dita agtungpal, iti kayak da. Boss, sino nga itinang kidnap ka ni Ma'am Rina? Diyan mo. Ngayon pa nagkunak. Dagiti tao, anairwam iti kasta nga ramid. Kahit ni Ma'am Rina pa'y tinapili da. Boss, amo da matikid-kidnapan da niya. Anay ko, sinikonak mo tan. Ang iwan mo. Anay. Amangan no, may raman ka pa, loko. Ha? Kahit mansama ti may raman. Iti daytang ibagbagam. Amangan no, agda makangagkan ka. Kat ibagada pa'y akadwam dagiti kidnapper. Saan ba ta? Nagadayo mo't iti imbagak, boss. Imbagak lang, mat. Sumagdang kan, kunak, mat. Boss. Orayan ta, ti bilin ni madam kadata. Ta iso, ti aramidan ta. Boss. Kasanuitan, Simon. Insagana mo ti kwarta? Wan, ngimsan ama ipaima kadakwa ti kwarta. Ha? Nagpatulong nga kadagiti pulis. Kaya't sigurado amatiliw dagiti kidnapper. Anya. Impakaamum gaya man kadagiti pulis. Awan baal na kadagiti pulis no asino man dagita kidnapper. Simon. Amuda tiraramidan da. Iso di kagdanaganita. May sublit yan akta. Ngawan maksay iti kwartata. Kakadwa, siputan nyo ang bag. Saan kayo ngagtalaglatan? Ang mga lusan ngagtungpal ni Mrs. Alban iti saritaan. Sige, agsipot kayo. Ikatin nyo tigalot iti imak. Naktangan akon. Agtal na ka. Pangasiyong,
Siyandak ko, ma! Saan dak aparigata na gaston? Kakadwa. Makidayo ka di ti magit-kita. Wan! Day giant ti mangipan iti kwarta. At day gum na bag. Di ka agting na iti tsak kaya't babae. Matay ka no, bidot ka. Day giant kakadwa. Hindi sunan ti bag. Kat agur urayan. Kakadwa. Di kayo pagpakita. Pumanaw tayo dito yan. Magnatawi tinalimod na pagnaan. Nakakadutin, babayan ang ipan, tikorta! Nadlaw kumitay ta. Sige, pumanaw tayo dito eh. Sigurado. Aduda. Kat nalabit a pulis na kita. Batanda! Okay ka. Di ka inikis. Ta sigurado amatay ka. Manulang timang kalbit iti partok ko. Itayak pa'y lang nga dadito'y anak katakter. Ngam apay nga awan ti umasidag dito'y ayan ko. Kung nati kidnapper nga iti da ito'y dakkel across ti pangidiswak iti kwarta. Ngam awan matlangan. Ti salbaga kidnapper. Nagbayagan. Simon, makita mo iti aramid mo. Mano nga oras tayon dito'y sementeryo. Ngam awan matlaangan dagiti kidnapper amang isabat iti anak ko. Japlo ka. Anya. Awan tinakita dagiti pulis dito'y at tao. Awan nadlaw da apolos. Nugas ta. Mangloko-loko dagiti kidnapper. Pumanaw tayo dito'y. Awan ngamin ang muyo. Agpapada kayo kadagiti inalam makakadwam. Awan serbiyo. Kasano nga roditan, madam? Di damatin sabat ni Ma'am Rina. Ang mga noan niya matanti naramit na kinkwana. Salbag dagi chay a kidnapper. Kasanon, no day naramit adakas kini Ma'am Rina. Day tati pagdandanagak. Ngam pa-check, madam. Saan dangan anwan ni Ma'am Rina? Gapot a kwarta, di kalikaguman da. Hingga ma, apay at di da nagparang iti tulakan. Kasi itinakunayo, nadlaw da nga ta, dagiti pulis akakadwayo. Iswasanda na nagpakita. Madanaganak iti anak ko. O mga no. Madam, agkalma kayo lang. Takas itinakunak, sandangan anwan, wano dangran ni Ma'am Rina. Gaputan dakal kalikaguman dadak kalagatad. Kat kayat da maala ti kwarta. Makasubli pa nga ni Rina iti sidong dagiti dadakkel na. Gagayem, di uliwana denggen tituloy iti nobela tayo na pauluan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanem apilin.